Kanda subscribe, please kanda subscribe. Basiwe n'amahembe urawufata ukawuvanga n'igikuka, hanyuma abazi kuwukoresha barawukoresha, kuko urawufata umuntu urwaye amahembe, waratewe n'amahembe, ukawuvunga neza, warangiza ugashyiramo igikukuri, ugacamutsa ku ziko, hanyuma ukawoga umubiri wose. Amahembe ntabwo yongera kuguhuragura. Mu bisanzwe mu kinyarwanda cyemewe witwa kimbazi. Uyu muti ikindi cya kabiri uzwiho, ni umuti ushobora gufasha abantu barwaye malariya yo ku rwego rwa 3. Bitabujije ko niyo ku rwego rwa mbere ushobora kubafasha, apfa kuba yitwa malariya. Iyo malariya ikurembeje, hamwe utangira gupfa amatwi, ukumva uracika intege cyane, uraburwamo, uragenda ugafata uyu muti ukawuvuguta, warangiza kuwuvuguta ukayungurura neza, hanyuma ukawunywa. Icyitwa imbeho no kuribwaribwa mu ngingo bihita bitangira gushira. Naho iyo urwaye inzoka, wibasiwe n'inzoka, uyu muti nawo ushobora kugufasha ukakurenganura rwose. Iki nicyo kiwuwa, babandi bambazaga ikiwuwa cyangwa ikica amahirwe, ni iki ngiki kigira amazina agera muri 6 yose, bitewe n'agace uherereyemo bakita izina uko bashaka. Gikunda kumera ku muhanda, kikazaho utuba tw'umuhondo, menya ariyo mpamvu bakise ikiwuwa. Rero gikora ku bijaganyuro cyangwa amahembe mu gihe biri mu maraso, iyo hagiyemo igikukuri. Bamwe bagikoresha nk'umuti w'inzoka wo mu nda, ariko si ibyo gikora gusa. Kino kiwa nyine gikora no ku bijaganyuro. Mu kukinywa ukakivanga no gutogosa, ukaba washyiramo umutagara ukikandisha, harimo umunyu w'amabuye. Muri video yo hasi nakivuzemo imiti ugomba kuvanga nacyo. Abenshi barakibaza ngo ntago bakizi. Rero kino nicyo kiwuwa. Iki nicyo kiwuwa, we mfollowinga, urayikinga, ureze n'abantu batandukanye ino video kugira ngo igere kuri benshi bashoboka, kandi nawe ikugirire umumaro. Ukivanga n'igicumucumu, mwibuke ukivanga n'igicumucumu. Utarakurikiranye video yo hasi, genda urebe hasi wumve uko gikora, cyangwa ibyo gikora. Twebwe twavuze kuri ino ndwara gusa y'ibijaganyuro cyangwa ibintu bakohereje mu gihe amaguru yabyimbye, ukaba wagitogosanya hamwe n'umutagara, ukajya ubyikandisha uri no kubinywa, ukagira ubuzima buzira umuze. Abapfumu ntago bakwiye kubarya utwanyu, kuko buriya abapfumu usibye n'ibyo bakoresha ibimera Imana yaduhaye. Ni imiti baterateranya ikabyara biriya bikorwa byabo. Aha rero icyo nababwira, nta mupfumu n'umwe utagira iyi kimbazi, nta mupfumu n'umwe utagira kawuwa rwose, nta mupfumu n'umwe udahinga kimbazi, kuko uyu muti awuteranya n'uwundi, akawuteranya n'undi, hanyuma agatangira gupfumura areba mu uyu muti. Uyu muti muri rusange uravuga. Murakibona ari icyatsi, ariko ni icyatsi kivuga. Iyo umuntu bamurogesheje amahembe amuvugiraho, uyu muntu akarwara icyo bita ibijaganyuro. Bamwe bavuga ngo bataye umutwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo baba barataye umutwe, kinyarwanda nyine cyacu cy'igikene, ariko uriya muntu uvugagura ibintu bitari ku murongo, abafite abadayimoni abwira abababona, kuko basubirikanya. Rero iyi kimbazi ishobora gufasha uwo muntu, kuko ubwawo ni umuti wifitemo ububasha bwo kuba washobora kwirukana abadayimoni, cyangwa se abadayimoni bawubona bakibwiriza bakaba bagenda.
Ikindi, iyo utangiye kujya wumva amaguru akurya ugakandagira ukumva umeze nk'umuntu wakandagiye udusumari, uragenda ugafata iyi kimbazi ukayiteka, warangiza kuyiteka ugafata ibyo watetse ukabyogesha amaguru, urasubirana rwose nta kabuza, urongera ukaba muzima, ibyakuryaga bihita birangira. Uyu muti rero mu miti nyarwanda ni umuti w'ingenzi kandi ni umuti ufasha abantu benshi. Ndagukunda, ndagushimiye, ukore subscribe ku iyi channel kugira ngo ujye ubasha kumenya n'indi miti y'ikinyarwanda ikora. Arega abazungu nta kintu baturusha, icyo baturusha ni ubumenyi no kumenya gukora produit fini bashingiye ku by'Imana yaremye. Ubu hari umushakashatsi ushobora kuvumbura umuti ushobora kwirukana indwara runaka, agafata ikimbazi akayikuramo umuti witwa ikinini, kandi tukakigura dushishikaye, tukabibona kwa muganga, tukagira gute. Rwose abantu dukwiye gushishikarira kumenya mbese kuki iki kimera Imana yakiremye yari igamije iki, yagihereye umuntu iki.